Dili chuniri labang jadi kai pil buda gali jata gali nili chuniri request. Kacet hari kacet apa culture bang itu tum abang pawena ko. Nali tum ethang kam ciklemun. Lapen nili tum setame nili tum ethang kam ciklem ko. Lapen nili putuji ke lalu don't shoot the messenger. Don't shoot the messenger. Nili tum ahok kupima lasi nali tumang nuwan ko. Junu dakta hai ar jume senda hai ki ho ki phik dota hai setame ahok kupima la sola ma geni tumke nali tumang no paklang ko be it anybody ni tum la specific council ban ke jong dam pulam gali ba ini da em han ke jong dam gali so as a general alam sini budam lo ni tum kupima ke pheklong la bang ke ni tum paklang ko la pe ni tum han la ke arai tang pidalo la so kapaklang ji ban sini tum la bang so sai ang deng bondo lase hut pena bangke ili tumang bong ning choi palak paru to dai mene lason news alang litum ani ke hanga tek pen paklang kompela to jaw hedi ning ke oi ning ke hu lason to boka mene sidame kache pakeng seroi along glamdu ahong glamdu nili tuma phan pini ke chok che nang theklong pulo teli tuma nang pu de chok sidame ke ther pen bang kali da tangji nili chuni ringang to mangala lasi aku ru itulet lethot po don't shoot the messenger ni tumta nang itu masana taksi rara sayang asai sini tumta me krem chop lasi ni tum da jong si aron pen jong si boundary pen jong sini tum kap det pulo tele tum manang paking me lasi puji hai kuni ni phai hiniani do man ke do abang phulo KACEM Morsing tiso hin ben isi media atuma phan isi kipu ki chokche tapuson ni tum theklong lo si ladak ni tum press note talong ke jong pon do lo dak ni press note puthak si ni lang pon po prangsi ni tum labang sokar benglong digital news forum along ki do a house non dak nilitum kilong ke house fretroxy andolo asila bang suang bong pen nilitum ki pudonji kolam thi bangela lo nilitum dak press lo dang bong ke sini lang pon po dadak nili puri pon po pini ni phai drop phai kuni surihini ra inquire ke thomarni Karbi Anglong digital news forum methanga sai hemalong pherang ke amai ke pha nangkok alam thia bangke kedamtang phai kuni ni phai hini arni KACCM Omorsing tiso amena sai hem aboha long pherang ke amai ke pha hut AK news channel along ahok pet abirta kapaklang ajoine ahem phu Augustine Kramsa jungjung aphan criminal pu akoi pipen defamation case ke PG pu ke thera bangke media aphan kelang rem mate freedom of speech aphan ke ber thipji lapen kelang rok angthek ativi lo ke alangli det kachari a ronalu aphan panung kuksi pherangke atum phan criminal pu ke hoke Karbi Anglong digital news forum ahin pen lapusona bang pu aphan pinrem lo lapen ningduk chepaklang lo asilo solam si ui lekha bosun marwa asani tum ni likipu ya bangela lo nili toke AK news sabhan chole la bosun alam ko kipudun kali athema nili tumange komane press komane husband jongsi akol bosun alam duto kote nili toke har arda dunji la AK news phale karda dun bujan kali ni toke la media kopi ba kisung komane media banosi akol bosun alam ki bosun karbo bosun duko bolode la bange ni toke dunjoje unan ge arda dunji athe media poti idum kado kabeta isirelo asi pora plan lo idum base media poti idum mangi asi pulo mane ja hosong se apla boson mane josi mane lampen peninje de ba karbo ko pote la mangi nitum ekiru sanjat kali akapre hosong idum arda dunji puji ni tum ban nidin bandame lambak lang lo idum kachthara sampat lo mane media polote ya penela me paklang bek polote manihan ke chok chelam na paklang na ko manihan kiro tami pipona ko kiro alam lok si paklang ni bidal lagi media kali de kasi ke chok chelam paklang jone si herberry bolte media kam se bidal loke bunda boson je chepna so ke her ke hapang in tona
media tu mamina kam paciklem long vet na media do kok se ratum ta ho bilda ta kachini bom pot media tu han ke khamki dun bangke ington ning ke ther ke ha bangke ington ning an chon dak masiklang dak lo ka alam mangi athema kedam tang por mhes tame nili tum ning je pon lo kedam tang por tame ki ong dung pherang ke tum phan kang check ke ther ke hap la puson delo CM la puchot gali delo kapre pre organization pendang lo council ke ja tum tame kang check dolo sila puson na bang ke mo phika bede ji phansi Non pen, pini pen. non pini pen mo ke bang ji ani ang sitame la puson ka bede ji phansi nili tum la bangso a forum ben si chuning ri thu bang lo la ke do ana tuma phansi tame Cika bali. athe pini ke nilituma media phang penangan karbiang long lo ke tuwar in hapon bom lo ke ther ke hapen si ase pini ilitum theglong lo AK news atuma phang ki pige AK news long lo ke ther ke hem phu phan penap ke news phas atum phanda phu po penap di ke karbiang long live ta do po karbiang long tu di hem phu tum phanda la puson ke ther do po ase intela pulok si ilitum karbiang long ke padam po ma media tuma freedom ke avelo ma la solam sinile omor sing tiso aphan kar chu pangkang tung bang ke